say Mushia, our Honamna, Yaman baby, Atina, whatever, when you say, Yentoa so awusia na fe.
Sabre Omanhene ya na de obey ne maame na abedu ha ya di mama ne boyina eso mu sabi na ya maame ya okwai ono ene Omanhene ya obey ne maame wona abedu ha sabre ya gine tata mamre kwan so adena akotnase enti sekere Kwamanmanhene ya oba ne maame na sabre obedu wede ase a kakran panifo ji ape watata adena akotnase na bibia akoso asubie ekwan so na we mo franche fie ne bo ani kakra on to say Ghana network and we are do bia na for no temperature etimi akoso na ma we dey ntimi enko say the parent mo franche ya me adom I can ma bo ya samba ye be ya famu die bia enim say anima bi say ye dey ya fidie nti aya na ewo ho then say boy ya famu die bia say boy ya you bet me the best of life feeds amamo and that day na bibia enso akoso asumdwe ekwan so ewo ho nti sabre say the body aka en check na sekere be poso sekere Kwamanmanhene ya na dey obey sekere Kwamanmanhene na dey obey just na maame abedu dwumadie no ase na no kure bedu komade ba koma woni say kure ye ene odo an na dey komani nyina eda na dina se wani na ensa okakire efepa say dey wonyina de akomakoro ede odo time na dwumadie achi no efe ya eye komati yento aso na madiki aka cho say amwafo manhene na si anamu aba abedu sanso na ayebo pata manhene asi anamu aba abedu na domi abramanhene de ono a eba sabre ba for domi abramanhene ono na ti wani fi ni twagu se de asi atie no enim se enye omo ko a amai do no a na woni na beba na ode wadi mo nyam ani mo susu abetai enden so ye yachi ewo aye sekere amai emman na Omanhene ya oba obisi ede akere ma se dia Asanteman ne Asante amanye ensulis etie no a ewuchimu no a emu akọ na sabu ya broka se dia aye di mu chimu na enso esom dwumadie no enya enhyase emom hon popo ya na ekosu sabu ya na matempunya do na batisa se dia obusuya se enye obi kwa na be ka kire se eche no be chance said the etie bra se ba for domi abramanhene chance na ma fa wo ya aka woni na enso atase nti so be kan ho a as usual na ro ade chire aba e be tie bra se na ya kin kan ni na enso e dia ma e bia aya so e bia akoso se dia se na e fata enso e dia fi e se chire paman e man se dia munche no e ni mo se na so it's here. You didn't come on the point for come I sense you say such a Kwamanmanhene no aye aduanafo na edi akunya ewo aye such a Kwamanmanhene this year no aye aduanafo nti omo any aduanafo amaye wa Asante aka ne Ghana de sabi ita honso kopa ene wo wonyina enso entem said ya is eti na nche kwa you say some of the Ghana states representatives now I mean the Paramount Chiefs representatives about the Jew that when you had your door ever bought them about time and let you make them said there is and so nti yaba to aso na ye twamfani no na abusia bi esekata ye je Canada tie no ye de no so emu amabo enso aso said there is okay nti no what the yentini ga kwa wo bi na se ye hu de ekoso anka support e bra sabre the Shebahene ya wo ba na se Shebrantie ya na wo ba ya ohene ne maame aba bedru afei atempan ni na atena se acting president we na atena se na no ma chiamefo efimishia aba abedu said there is eti ne ze bibia da na kwan no ya dia aka ne se e bra no be wiedu na twedi amponya kokko adaroma na no be ya dom edumedie no ahyase enso ewo ho ye ne enim sekere Kwamanmanhene no mi twafo ni gakra enkyere ahwefo na yentiase yi
yɛn ni enim sɛ kyerɛ Kwaman abusua wokɔdu kuro no mu a wo free sutaa tra kyɛ bi atonso nom ne adeɛ wura kuro no mu a wo sɛ nokorɛ ɛnyɛ obi na bɛka kyerɛ sɛ nnɛ biribi kɔ so kuro no mu yɛ atadwe kuro no ate dɛmɛ na wura kuro no so a kuro no mfimfini baabi a Kwamanmanhene rural band wɔn headquarters wɔ ne adeɛ nyinaa wo sɛ kuro no mu ayɛ bitibiti paa